Bellinzona. I vostri prossimi collegamenti: Intercity 2 per Lugano, partenza alle ore 15:29, binario 3. Intercity 2 per Artgoldau, Zurigo, stazione centrale, partenza alle ore 15:32, binario 1. S20 per Giubiasco, Locarno, partenza alle ore 15:32, binario 6. S10 per Lugano, Malpensa Aeroporto, Terminale 2 e Como, partenza alle ore 15:34, binario 4. Bellinzona, Ihre nächsten Verbindungen: Intercity 2 nach Lugano, Abfahrt 15:29, Gleis 3. Intercity 2 nach Artgoldau, Zürich Hauptbahnhof, Abfahrt 15:32, Gleis 1. In arrivo l'Intercity 2 per Lugano, partenza alle ore 13:21. Prima classe, settori B e E. Seconda classe, settori E, F, G